مصطفی میرتے شاعری جو قیم مصطفی میرتے شاعری جو قیم جڑت عربی مسندھی کہانی لکھم نعت میں چین جا چار نالا لکھم پہر مصر جڑ کاورانی لکھم مصطفی میرتے شاعری جو قیم ڈنت عربی مسندھی کہانی لکھم مصطفی میرتے پہرو صدیق آبیو نمبر عمر آہ عثمان ٹریو چوتھو ہے در ببر پہرو صدیق آبیو نمبر عمر آہ عثمان ٹریو چوتھو ہے در ببر کاغذن تے لکھل اہڑی ترتیب کاغذن تے لکھل اہڑی ترتیب دل تے ساگی تر جانی وانی لکھم مصطفی میرتے شاعری جو قیم جنت عربی مسندھی کہانی لکھم نعت میں چین جا چار نالا لکھم پہر مصر جڑ کاورانی لکھم مصطفی میرتے چار اہڑا جڑل پان میں پیار میں ڈڑ تہیرا جڑل سون جے ہار میں چار اہڑا جڑل پان میں پیار میں ڈڑ تہیرا جڑل سون جے ہار میں جن تت کے دیر جی آربائی لکھل صنف ساگی تر صنف ساگی متھن شاعرانی لکھم مصطفی میرتے شاعری جو قیم جنت عربی مسندھی کہانی لکھم نعت میں چین جا چار نالا لکھم پہر مصر جڑ کاورانی لکھم مصطفی میرتے عائشہ نبی جی حفصاونی چونڈیو کاتب علی سان ڈاٹرو غنی عائشہ نبی جی حفصاونی چونڈیو کاتب علی سان ڈاٹرو غنی پاک مڑے سن کے پاکی زالوں ملیوں پاک مڑے سن کے پاکی زالوں ملیوں انتخاب خدا رانو رانی لکھم مصطفی میرتے شاعری جو قیم ڈنت عربی مسندھی کہانی لکھم نعت میں چین جا چار نالا لکھم پہر مصر جڑ کاورانی لکھم مصطفی میرتے پہر صدیق جایو پجایو عمر اے پو عثمان پو جایو ہے در ببر پہر صدیق جایو پجایو عمر اے پو عثمان پو جایو ہے در ببر ساگی ترتیب سان تن پو دنیا
दुनिया छॾे साॻी तरतीब सां तिन पो दुनिया छॾे सम्झ इन में सलामत सियाणी लिखियम मुस्तफा मीर ते शाइरी जो कयम ॼण त अरबीअ मां सिंधी कहाणी लिखियम रात में चैन जा चार नाला लिखियम पहिरे मिसरे जी ॼण कावराणी लिखियम मुस्तफा मीर ते दिल वॾी दोस्त दिलबर बि आहिनि वॾा तिन जा दुनिया में नौकर बि आहिनि वॾा दिल वॾी दोस्त दिलबर बि आहिनि वॾा तिन जा दुनिया में नौकर बि आहिनि वॾा तिन जी तारीफ़ बेहद असैद रफ़ीक तिन जी तारीफ़ बेहद असैद रफ़ीक शेर हिन जी इन्हीअ ते पुॼाणी लिखियम मुस्तफा मीर ते शाइरी जो कयम ॼण त अरबीअ मां सिंधी कहाणी लिखियम रात में चैन जा चार नाला लिखियम पहिरे मिसरे जी ॼण कावराणी लिखियम मुस्तफा।